Sedangnya ni kaap di nadu mencim senam ka area of operation jungi ka di hapok madan liting jenjar ni kau badang sedang nomor bang empat yo publicity empat yo ban advertise ya ka business jungi kan ti hari nang tu kaja ringkat no kawan dok ni ka pandemic ye kemudian ti yang mentahi te ngidang fokus shoya ka groceries mainly ka di groceries te ujuru ni yale hi mentah nomor ba kadon ka item ti ngilai tai obat ka item ye ni le delivery unsur lingba ki mobile phones ki phone ki brio lingba ki WhatsApp ye ni le delivery ni liket na po apur silong ni stok tapang hiyo ka di na po item ye ban stok ki dala di tinggi 4 stok ya ni simpri do lupa mentah kesni hadin nang tupat de lasai lasisni pada misalnya deliver kisawan ki delivery boy ki simi ki jor ki ye por bal ada odol lupa ki brio ki sara kan selibuk kan hadu doorstep joki ban ong ka order ban bun ti imat bun syuk mbun manswa mantala kamdunahi nama papi la ya boni ki basdang kan ka online delivery kumbakalong restitution kumni hi mantah bapli ginong rep se ikin nai ki yoru bun bakhang ti kemiyo ban syong ti lingba ka item pada kaya rap subon kan kali penkit di pos nong ye to ki ngora stok ki nong rep gimdon kam suban lungber kan long bakin wan shalong lani ban wan skiyo ban wan di ki jorjong ki te along kumbakala ya rap subon kan kala alik pos nong ka penkit nang tu pada kawan buah stok pada ngila market mangi ki balik delivery balong hi kajing harap ki nong rep te la ya rap sebab pala di nang ada perhat hakal yang jong kador lu nang ba ki don ki nong khayi mo ki bawan nabar kuna asam na ye kilong sha exploit ki farmers mo jongi te lada produk lada ujur bami hi nasionong jongi mod unya circle hi nasionong jongi mod penyarap sibun ontang ki nong rep ya ka jelaru kawe kata hi please bon